Uba Adelbert Nongrum, ukertong ka Voice of the People Party VPP, ulalit ban ay ka Jubab sa Sadar Police Station, halor ka Ujor FIR, ban panjing pensyay na kasorkar jela, halor ka jingja kapisa, sau pulai kelur tengka, ka ba kasorkar ka di ban penlut hakikam ban sumar, ban yada, ban penbiang tiar na kabenta ka klam COVID-19 haka jela. Uba Adelbert ula pensyong niya ka jing Ujor jeng halor ka jing ay jingken ka sorkar ka ying dorbar bat haka Jubab yaki RTI jeng uba disparsing rani ka bapen I bahadu sau pulai kelur tengka ka pisa kalaja ngai syahau-hau. Ula keran hakila pathai kubor hadin ba ula mi na police station na ka baong. Ay bakaan kan le la ka jong ka benta. Tiga jingkli kabangayay kili menta kalong sau pulai kelur syai ka jang. La penokam bakalana kalaja no syai. Jadi hal tanong rim ngelawan ni kedu ngelai ke statement parangit scam ba hoi ipora lingkot nyimti badukan no kala ban penstet yang ni ka interrogation na kaliang jok police department ni ngit scam bakal do na po ka keti jok ai ka an kan le la ka jong kamran parangit scam ru ngin sayo ya kita ka jing bishar ngin sayo ita ka jing shisha ka balong hok ka ba shong hok bat ka bishar ka ba khut Igi question so kili nang lang so di ko abang jubab. Aki kam kali mereka selong nak kaliang jongki komplainan ngelawan ban komplain dia kan dia dak balot ka FIR tika selong ngas penpatai statement ka balong strictly betang ka tu ka bagi jubab apa ka assembly boleh ka ya fair bar ka RTI ka bayo patu disparsing rani tin rela pikan mau hadin katuk an por masmi tu RTI dak borom deputy chief minister mohon regam kuat ban penpau kateng matrai pai ba kisaki ba katu ka sau pulai teli sau pulai kurur ka bala keli bai ong ka wan karkum ka face mana mo kelawan nakajong ka benta henry nga keli kejeng keli kalong ba up to date kamu adu akar arterik September ngamken mau ba ka covid kan nang don hadin jukata mo habang keli ba up to date temu di ban IB adu kato